Dame i gospodo, dobar vam dan. U ime Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Prije svega želim da se zahvalim, pošto znamo da je zaista ovaj vikend jako puno događaja svih vrsta u Banja Luci i zato nam je posebno drago što ste odvojili vremena i Zlatnu sovu i Zavod za udžbenike stavili na tu listu dobrih događaja koji se danas dešavaju u vašem gradu. I ono što možemo da kažemo jeste da mi danas proglašavamo 10. po redu Zlatnu sovu, dakle jedan mali jubilej, 10 godina iza nas, zaista predobrih naslova, predobrih nagrada, mnogo književnika iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine regiona pa i svijeta je prodefilovalo, tako reći, kroz taj književni opus vezan za Zlatnu sovu, ali isto tako i dosta članova žirija, a sa nama je danas Sanja Macura, predsjednica ovogodišnjeg žirija. Sanja je u više navrata bila predsjednik žirija, ali kao što je to poznato, radili smo radne reorganizacije, čisto i zbog književnog uksa, da bi to bilo interesantnije, ali evo, na našu radost Sanja je ponovo sa nama i vjerujem da su zaista imali pune ruke posla i težak izbor da dođe i do ovogodišnjeg pobjednika. Tako da, pored Sanje, moram da naglasim da je žiri radio u sastavu Svetlana Šejatović član, Radisav Milić član i Sanja Macura, dakle, predsjednik žirija, i na osnovu pravilnika vezanog za dodjelu Zlatne sove, oni su prvobitno napravili jedan širi izbor, zatim uži izbor, ali evo, da ja ne otkrivam puno detalja, to je prije svega posao žirija, tako da ću ja riječ prepustiti našoj predsjednici žirija, gospođi Sanja Macura, da nam kaže nešto više o tome kakvi su generalno bili ti rukopisi i da nam obrazloži kome će to pripasti ovogodišnja 3. nagrada Zlatna sova. Sanja, izvolite. Dobar dan, hvala vam lijepo što ste došli da ovaj trenutak podijelite s nama. Književnost nije tako često u žiži svih interesovanja, ali nama koji se time bavimo, ovo je veoma uzbudljiv trenutak jer ni mi ne znamo ko su dobitnici, znamo samo rukopise i njihove šifre. Dakle, na ovogodišnji konkurs stiglo je ukupno 26 rukopisa i od toga je 25 rukopisa ispunjavalo uslove konkursa, s obzirom na to da je, sad već mogu da kažem, jedna autorka rukopisa u nekoj vrsti predgovora napisala neke elemente iz svoje dotadašnje bibliografije, dakle pozvala se na prethodno objavljene knjige i onda je još na završetku tog rukopisa potpisala recenzenta, lektore, korektore, dakle u potpunosti je bio narušen taj element ovog konkursa koji ga čini drugačijim od ostalih. Od tih 25 rukopisa mi smo prvo sačinili izbor od 9 rukopisa koji bi mogli da uđu u širi izbor i ja kao neko ko se bavi književnom kritikom svim tim autorima čestitam, ovo mi je prva i jedina prilika da to uradim i svakom od njih nudim eventualno saradnju za pisanje recenzije i pomoć za objavljivanje rukopisa kod nekog drugog izdavača, jer svih 9 rukopisa koji su ušli u širi izbor to zavređuju. U uži izbor došlo je 5 rukopisa, Zavod je već ranije to objavio, ali evo pročitaću. Dakle, rukopis koji je stigao pod rednim brojem 1 Trn u peti, šifra Suzni krokodil, rukopis koji je stigao pod rednim brojem 14 Olivera uči nemački, šifra Alhambra, rukopis pod rednim brojem 18 Orao Jakmače, šifra Drina, rukopis pod rednim brojem 21 Zapamti svoje ime, ispovijest o pletenju slobode, šifra Ognjena kokoš, i redni broj 25 Slike od stakla, šifra Rinoceros, dakle na latinskom, ja prosto izgovaram onako kako se izgovara, ne ovako kako je napisano. Taj redoslijed nije bio uslovljen bilo kakvim kvantitativnim ili kvalitativnim vrednovanjem, nego isključivo rednim brojem koji rukopis dobije po prispjeću u zavod. Na svom posljednjem sastanku žiri je prvo iz ovog užeg izbora izabrao najuži izbor i jedan od ovih 5 rukopisa nije prošao u taj najuži izbor, to je rukopis pod rednim brojem 18 Orao Jakmače, šifra Drina, a preostala 4 rukopisma su oglasali i jednoglasnom odlukom žirija odlučili smo da je dobitnik 3. nagrade za ovogodišnju jubilarnu Zlatnu sovu, koja, moram da priznam, je bila dominantno ratna tematski, ali o tome možemo porazgovarati kasnije ako vas to bude zanimalo. Dakle, rukopis pod rednim brojem 14 pod nazivom Olivera uči nemački, šifra Alhambra i veoma me zanima da vidim ko se krije
otvorimo odmah da saznamo. Da. Dok čekamo da vidimo ko je dobitnik, ja mogu da vam kažem par riječi o ovom rukopisu, ili da prvo... Autor koji se krije pod šifrom Alhambra, Jadranka Milenković, Niš. Jadranka Milenković. Dakle, dobitnica treće nagrade jubilarne zlatne sove je Jadranka Milenković iz Niša. Rukopis Olivera Uči Nemački. Ovaj rukopis ima najkompleksnije narativno tkanje među 3 nagrađena rukopisa. Njegovu fabularnu osnovu čini priča o Oliveri koja se našla pred Selimovićevski ružnim dobom, na pragu 40. godine života. Njena životna priča osnovni je tok iz kojeg se kao rukavci granaju ili se u njega, poput pritoka, ulijevaju mnogobrojni pojedinačni manji tokovi. Gotovo da nema područja savremenog života koji ovim rukopisom romana nije zahvaćen, pa ipak nijednog trenutka to čitaoca ne opterećuje. Autor, sad već znamo da je autorka, poseže za svim u teoriji književnosti poznatim osnovnim pozicijama pripovjedača, kroz sva 3 lica, što je velika rijetkost. Uz to, pripovjedaju ne samo ljudi, nego gotovo pamukovski, a kad kažem pamukovski, mislim na Orhana Pamuka, naravno, pripovjedači poput Paličnjaka, Zlatne ribice, Psa, Aveti, Pauka, Mrtve kornjače, Glupog leptira i Sudopera, sveznajuće pripovjedačice kao antipoda sveznajućim pripovjedaču, Vaške, Virusa, Fetuza, Spermatozoida, Fosila školjke. Svi ovi glasovi upleteni su u narativnu potku nenametljivo, gotovo neprimjetno, bogateći čitalački utisak i dajući poseban ton ovom romanu. Humornost i ironizatorski odnos prema ne tako lakim segmentima naše stvarnosti daju poseban tonalitet ovom rukopisu. To se posebno odnosi na međuljudske odnose, na položaj i ulogu žene koja je i supruga, i majka, i kćerka, i sestra, i kuma, i prijateljica, i komšinica i uz sve to zaposlena na nekom radnom mjestu na koje mora da da svoj maksimum. Način na koji se junakinja ovoga romana nosi sa sobom i sa svima oko sebe ne ostavlja nas ravnodušnim, posebno zbog toga što se ne radi o nekim krupnim, globalnim dešavanjima koji kao tsunami reflektuju na nju i njenu porodicu, nego o svakodnevici koja ima svoj kolorit, počesto siv i koji je moguće obojiti samo unutrašnjom svjetlošću kakva rijetko kad i kod koga izbija na površinu. Citat iz romana. Svaki dan isto. Olivera dođe na posao, skuva kafu, gleda na sat, šalje poruke sinu, zove ga. Zove na fiksni telefon koji odzvoni do kraja. Zove starijeg sina da uđe u sobu i prodrma mlađeg, zatim izlazi kod trafike i čeka ga. Kod trafike je jedno udubljenje, dugačko je oko metar. Pokazala mu ga je jednom i rekla, ja sam to napravila idući napred nazad ovim trotoarom. On je konstatovao, ti si luda. Znam tvoju dijagnozu, našao sam je na internetu. Mislim da će većina, kako da kažem, ljubiteljki ili većina onih koji vole da čitaju prepoznati sebe u ovom odlomku. Roman za koji iskreno vjerujem da će zaista imati veoma široku čitalačku publiku. Drugu nagradu. Evo samo dok ne kažemo drugu nagradu, samo dužni smo da kažemo da treća nagrada podrazumijeva objavljivanje u tiražu 500 primjeraka, autorsku nakladu od 1000 konvertivnih maraka i 20 primjeraka romana, a evo, kao što smo to vidjeli u izjavi, s obzirom da smo prošle godine imali određene neugodnosti i ovdje je autorka izjavila da je pod punom materijalnom moralnom odgovornošću, tvrdi da rukopis nije objavljen ni u cijelosti fragmentarno, što možemo da zaključimo da da, pa evo, ovako ime žirija mogu da kažem da je zaista u današnje vrijeme gotovo nemoguće bez nekog antiplagijat softvera koji bi bio posebno izbaždaren za književne tekstove ustanoviti da li je nekad neko negdje na Facebooku ili negdje objavio neku rečenicu, ali svi autori potpisuju pod punom odgovornošću izjavu da je to tako. Dakle, prosto drugu nagradu ovogodišnji žiri dodjeljuje rukopisu pod rednim brojem 1 pod nazivom Trn u peti, šifra Suzni krokodil. Ovaj rukopis pisan je veoma koherentno, pripovjedački postupak je dosljedan u prvom licu jednine, ali je veoma kompleksan u cijelini kao heterogena struktura u kojoj se prepliče više glasova.
Fabula romana je autentična i donosi bolna iskustva mladih ljudi koji su se našli u vrtlogu ratnih događaja od 1991. godine na prostoru bivše Jugoslavije. Junak je veoma istančan svjedok i učesnik, te i žrtva ratnih događaja i svih onih koji dolaze poslije rata s dalekim aluzijama koje možemo naći u istoriji srpske književnosti i srpske države koja je zaboravljala svoje ratnike i ratne vojne invalide. Kao daleki odjek pripovjetke Laze Lazarevića, sve će to narod pozlatiti, autor ili autorka nas podsjeća na izgubljenu generaciju 90. godina prošlog vijeka koja je bačena u grotlo rata i potom prepuštena ličnim sposobnostima snalaženja. Zbog izbora teme, snage junaka koji je intelektualac, stila, jezika kojim je napisan, ovaj rukopis romana ostavlja veoma dubok utisak koji se može osjetiti i razumjeti u savremenom trenutku. Kroz cijeli roman čitalac će uočiti niz kontekstnih i podtekstnih linija s dijelima Miloša Crnjanskog, roman o Londonu, Kod Hiperborejaca, objašnjenja pjesme Sumatra, a oba prozna dijela i pjesnički tekst Sumatre i objašnjenja Sumatre donose dobre aluzivne veze, citate, kontekstualne odnose koji ukazuju na temu egzila, povratka ratnika iz besmisla, besmisao ratovanja, mjesto pojedinca u istorijskim procesima koji ga nadrastaju svojom silovitošću. Likove koji ovaj rukopis romana donosi, čitaoci će u sebi nositi dugo i duboko. Stilski i jezički veoma upečatljiv, kad što provokativan. Ovaj rukopis kao da nudi izvrtanje na postavu odijela čiji se šavovi izvana ne vide, iako onoga koga nosi žuljaju dugo i uporno opirući se pokušajima njihovog glađenja. To odijelo je skrojeno od pabiraka života, razvejanih vihorom istorijskih procesa koji nezajažljivo proždiru svakoga kojim se nađe na putu, pretvarajući nas sve u kolateralnu štetu našeg postojanja. U romanu se kaže: u ratovima nema mirisa, ni plaža, nema vremena da se misli o sopstvenim osjećanjima. Dok se mašina za mlevenje ovog našeg svijeta spremala, mi smo igrali basket. A rat u stvari nikad ne prestaje. To što mi zovemo mirom samo je neka bljutava materija koja se nalazi između rata i ratnog zatišja, ali ipak bliže ratu. Jedina razlika je to što se ubistvo neprijatelja u miru kažnjava, ali sve druge stvari u miru su dozvoljene, pa čak i one koje u ratu i ne postoje. Gotovo da ne postoji rješenje kako da čovjek odstrani rat iz sebe. Mene jako sad zanima ko. Hvala. Nećemo daleko od Niša, odmah to da kažem. Ostaćemo u Republici Srbiji, u Kraljevu. Dobitnik je Ivan Novčić. Ivan Novčić također izjava u kojem on potvrđuje da rukopis nikada ranije nije objavljivan, kako fragmentan, tako integran. Dakle, još jednom Ivan Novčić. Druga nagrada, da i to kažemo, obuhvata objavljivanje dijela u tiražu od 500 primjeraka, autorsku nagradu od 2000 konvertnih maraka i 20 primjeraka ovog romana. I onaj trenutak koji je, pretpostavljam sad za ova dva rukopisa koja su ostala, da kažem, u igri, najuzbudljiviji. Jedan autor će biti razočaran, jedan veoma srećan, ali na svim konkursima srećan i zadovoljan samo neko dobije prvu nagradu. Dakle, ni drugu, ni treću, ni jednu. To da budemo načisto u privatnim razgovorima kasnije, svi kažu, ali gdje je taj bio bolji od mog? Pa šta da radimo? Dakle, prvu nagradu na jubilarnoj 10. Zlatnoj sovi dobio je rukopis pod rednim brojem 25, slike od stakla, šifra Rinoceros. I ja zaista silno želim da vidim ko je ovo napisao. Prije ono što pročitam obrazloženje, da vam kažem da sam rijetko kada imala priliku da čitam rukopis romana u kojem roman bukvalno miluje svoga čitaoca, izaziva u njemu takve vrste asocijacija, takav čitalački užitak, a tako jednostavno da je napisan. Zaista je ovo... Kao da nam izazov neće da se otvori. Ovo pa dobro, moramo se pomučiti malo. Da nije lako ni saznati prvog pobjednika kamoli napisati. Ako prati ovo, već slavi. Da. Prvo me zanima da li muško ili žensko, imamo opkladu unutar žirija. Žensko, i opet nećemo daleko otići, Negotin je u pitanju. Dragana Knežević, autor. Dakle, Dragana Knežević, Negotin, izjava također da rukopis koji je dosta roman, slike od stakla, nikada ranije nije objavljivan kako fragmentarno, tako ni integralno u svoj ručni potpis. Dakle, Dragana Knežević iz Negotina je dobitnik Zlatne sove.
I evo prije što Sanja, predsjednica žirija, pročita, da kažemo da prva nagrada obuhvata objavljivanje dijela u tiražu od 500 primjeraka, autorsku nagradu od 5000 konvertibilnih maraka i 20 primjeraka ovog romana, naravno u onom momentu kada bude objavljen. Sanja, izvolite. Prvonagrađeni rukopis romana pod nazivom Slike od stakla predstavlja junakinju koja je intelektualac, pisac i slikar. U njemu je pripovijedanje u prvom licu dosljedno sprovedeno uz niz umjetničkih aluzija najšireg dijapazona. U cijelini, ovaj rukopis romana djeluje i kao oblik sinteze žanra putopisa i romanesknih postupaka, pa bi ovaj mogao da bude i neka vrsta romana putopisa. Obiluje poigravanjima s pitanjima književne i slikarske umjetnosti, poetike, načina zanatskog i demiurškog stvaranja. U njemu susrećemo intrigantnu igru žanrova i spoznajnih nivoa koja istovremeno otvara čitalačka vrata i pred veoma zahtjevnim i pred onim malo opuštenijim čitaocem. Ovaj rukopis romana nudi pregršt tema povezanih s umjetničkim stvaralaštvom, impulsom da mu se preda i posljedicama koje po autora ima. Nisu zaobiđeni ni teme književne i slikarske gotovo marketizovane svakodnevice koja umjetnost i umjetnik izjeda iznutra na volšeban način. Istovremeno, kroz umjetnički podtekst romana ukazuje se i na mješavinu književnih i likovnih dijela u kojima se struktura pripovjednog dijela integriše sa fenomenom slike i slikanja. Slikari su žedna voda koja mi treba. Ušančani čvrsto i duboko između iluzija i stvarnog života, frustriranih i neispunjenih očekivanja, slikaju predstave iz svojih snova i halucinacija, barataju slikom umjesto riječima. Traže odgovore, oslobađaju se emocija, besa, ljubavi i mržnje i utapaju ih u prizore svojih slika, kaže autorka. Aluzijama na stvaralaštvo Borgesa, Coelha, Andrića, Kiša, autor se usmjerava na književna dijela koja su osnove postmodernističke književnosti, ali je tu i niz aluzija na Crnjanskog i na temu stranstvovanja, te motiv Gabriela najsjajnijeg i prvog palog anđela. Putovanja prostorima Mediterana, Toskane, Napolja, Sicilije, Azurne obale, Amsterdama, Portugala, Lisabona, ostrva Dugi otok u Dalmaciji ukazuju na evopocentričnost i pripovjedačkog i sveukupnog umjetničkog opredjeljenja autora. Utisak lakoće čitanja ovog rukopisa samo je prividan, jer se on pred čitaocem raskriljuje u specifičnu lepezu koja ima kaleidoskopska svojstva. Jednim pokretom se slika presloži u potpuno nov doživljaj koji otvara puteve ka svježim razumijevanjima i tumačenjima. Natruhe magičnog realizma, koje su više u naznakama nego što su dominantno prisutne, daju poseban ton ovom rukopisu. Rečenice koje nerijetko imaju gnomsku obojenost, kaskadni postupak u iskazivanju junakinjenih misli, dinamičnost u njihovom smjenjivanju, dobar stil, bogat jezik, brojne aluzije na istoriju i teoriju slikarstva i književnosti nude čitaocu specifično putovanje kojim svakako vrijedi ići. Ja bih kao neki krajnji utisak ovogodišnjeg žiriranja rekla da mi je i zadovoljstvo što su 3 nagrađena romana toliko međusobno raznorodna i tematski i načinom pisanja i nekom vrstom ciljne publike koje su ponajprije vjerovatno namijenjena, jer nismo bili u situaciji da imamo 3 istotipska romana. Mi to ne možemo nikada znati. Kada dobijemo kutiju rukopisa, to je što je u njoj. Ona može biti prepuna odličnih rukopisa ili prepuna rukopisa koji prosto više namuče svog čitaoca nego što mu pruža užitak u čitanju, ali evo ove godine smo imali sreću da su 3 ponajbolja ili zaista najbolja rukopisa raznolika i tematski i načinom obrade teme i ja se zahvaljujem autorima koji su poslali rukopise na Zlatnu sovu, pozivam ih da pošalju, dakle, autore druge, ne ove koji su nagrađeni, da pošalju rukopise za 11. Zlatnu sovu koja će aktuelna iduće godine i tu sam za vaša pitanja ako ih ima. Zahvaljujemo našoj predsjednici žirija. Ono što je bitno da naglasimo jeste da još jednom čestitamo sa ovog mjesta svim dobitnicima Zlatne sove, dakle prvom, drugom i trećem mjestu. Čestitamo i svim onima koji su ušli u uži i širi izbor i to je zaista jedan dobar znak da su na dobrom putu, da možda uz određene sugestije, evo, kao što je rekla Sanja, na raspolaganju da pomogne sa te strane, da daje određene sugestije, da bi to možda bilo u konačnici još bolje i potpunjenije.
čitanje i da bi našlo svoj put do čitalaca. Ono što je bitno naglasiti jeste da će nagrade biti dodijeljene u okviru Svečane akademije povodom obilježavanja 30 godina postojanja i rada Zavoda. Kao što znate, Zavod obilježava taj datum 4. septembra, kada će biti 30 godina, ali s obzirom na brojne druge aktivnosti i aktuelnosti, mi smo izabrali 30. august da bude dan u Istočnom Sarajevu, kada će biti obilježeno 30 godina Zavoda i na taj dan će biti dodijeljene i zvanično nagrade za najbolje romane, neobjavljene romane Zlatna sova, ali i nagrada za najbolju knjigu za djecu Sovica koju smo nešto ranije proglasili. Ukoliko ima pitanje, mi smo tu raspoloženi da odgovorimo na sva vaša pitanja. Ako ih ima, u svakom slučaju zahvaljujemo i svim autorima koji su imali poverenje i poslali svoje konkurse na Zlatnu sovu i vjerujemo da će ih, evo kao što reče Sanja, biti i više u nekom narednom periodu. I ono što evo samo možemo da možda zagolicamo maštu svih tih koji se budu javljali, da će biti određenih promjena, ali o tom potom, dakle 10 godina iza nas Zlatne sove i mislim da je i sova došla do tog nekog stadijuma kada su potrebne određene reforme. To je iznenađenje i za članove žirija i za sve, ali u svakom slučaju se radi nešto na tome da osjetimo još jedan bolji koncept koji se pokazao i koji će se nadamo se pokazati kao bolje rješenje, tako da više detalja u nekom narednom periodu. Za sada hvala svima koji su učestvovali u projektu Zlatna sova i to je to. Publika može očekivati da će ovi romani biti u knjižarama? Knjižare će ove romane imati, pa nadam se ide već u drugoj polovici ljeta. Naravno, nama je sada u Zavodu za udžbenike, kao što vi znate, akcenat na pripremi svih onih udžbenika, svega onoga što je neophodno za nastavni i obrazovni proces u Republici Srpskoj, tako da nam je to prioritet. Zlatna sova će imati svoje mjesto, naravno, svemu tome, tako da do proglašenja će biti. To možemo sigurno obećati, ali vjerujemo da ćemo uspjeti već i tokom mjeseca avgusta da budu na policama knjižara. Za avgustovsko ljetovanje, jel? Da. Ima li još nekih pitanja ili... To je to. Hvala vam. A rukopisi su takvi da se mogu čitati na plaži.